A sada idemo na livadu, na livadici cveće, ali ima još nešto, Milice. Mi smo ovdje da pričamo o jednoj lepoj manifestaciji koja se zove Krajiški otkos, a pored mene je gospodin Nikola koji je član organizacionog odbora manifestacije. Dozvolite pre svega da pozdravim vas i gledalce ove veoma gledane Žikine šarenice. Evo, mi smo došli ovdje malo da se družimo sa vama, ujedno da najavimo jednu veoma lijepu manifestaciju koja se zove Krajiški otkos. Ove godine je 3. Krajiški otkos, održava se pored restorana Toplice, to je na putu Batajnica-Ugrinovci, 17. ovog mjeseca, 6. Manifestacija se organizuje povodom Svjetskog dana izbjeglica. Posjetioci ove manifestacije imaće priliku da uživaju u bogatom programu, jer pored takmičenja vrhunskih kosaca, kojih do sada imamo negdje oko 40 prijavljenih, imat ćemo kulturno-umjetnička društva i pjevačke grupe, njih je negdje oko 30-ak. Dakle, poslije toga imamo pjesnike koji će sa svojim stihovima predstaviti dušu i toplinu krajiškog čovjeka, krajiških ljudi. Dakle, imamo slikarsku izložbu, bogatu, krajiški slikari će se predstaviti sa dijelom svoje bogate kolekcije. Također imamo jednu izložbu tih ručnih radova ili rukotvorina. Imat ćemo izložbu predmeta, starih predmeta koji su nekada se upotrebljavali i poslije toga imamo narodno veselje, znači druženje uz muziku, pjesmu. Organizator ove manifestacije je Koalicija udruženja izbjeglica u Republici Srbiji. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve gledaoce, odnosno sve krajišnike i krajiške prijatelje da dođu taj dan, jer to će biti Krajina u malom. Pozivam televiziju da dođe taj dan da napravi reportažu. Hvala. A sa nama je i pobednik prošlogodišnje manifestacije. Kažite nam šta to treba da se ima da se pobedi? Kakva to kosa i ruka treba da bude? Pa treba više elementa tu da se pogodi. Pre svega, znači, veština kosačka, dalje dobra kosa, dobar brus i da majstor bude da to otkuje, naoštri i tako dalje. A kakav je osjećaj biti pobednik? Pa jako lep osjećaj, jer to je ipak viteška borba i nadmetanje među nama kosačima. A sa nama su i drage dame koje su spremile kosački doručak, što nas gladne najviše zanima. Normalno. Mi smo donesle malo kao prezentaciju, međutim mi vas pozivamo da dođete 17.6. u Busije na organizaciju Krajiškog otkosa i družit ćemo se sa doručkom i sa cijelim danom. Na kojem će biti taj doručak? Prelazi dan. A sada i jedna lepa pesma. Pjevaj lijepo, ti malena seko. Pjevaš lijepo, čuje se daleko. Pjevaš lijepo, čuje se daleko. Mala pjeva, gora odjekuje. Srce čuje, pa joj se raduje. Srce čuje, pa joj se raduje. Moj dragane, trava se zeleni. Pravi staze, pa dolazi kreni. Pravi staze, pa